santilhu ليش خلومي لقد زلبال شيرو اللي بدنا إيناشتي وسيك خلبك أوش وتأخكم. Sali capítulo 3 relihu Apocalipsis versículo 19 nakataw hun li versículo karuna shtiqay li qakwa Diosarin la in chishuni lebli nekebin ra nekebin us ut nekebin tig chan li qakwa Jesus kebiach ol ut khalla kaush ma hun ka toruq shebal li qakwa Jesus sin kana koshlak bayak chirish li karu chal krechi ubekh choqe nakhin kana koshla manaka koshlanaq mokocha akhtaraq chiru li qakwa Jesus shkana bankil chisach chihungwagi li poyanam utkishieraq shemako sachqeb chihungwagil kiruraq chishbanunkil kuitarajinqa nukoshra lishrahom hanliki kamokre chishkulbal chishkhuni li railal sakabalat senkabalai li qakwa Jesus kul elq kishkul chishkhuni li railal sashkaba li qarabal Hokanak li qakwa Jesus mokosata lishol kwila oing anak asik li qateng angkil rikin ut naroy beni ut narah naklaot takasik renak toshteng ut naking anak abano li qakwa Jesus nagosh us nagosh tih chan li ratin kaut shbanak narah qilbal nakkwang qochi chabil nagosh am chish khalbali qachol chish khalbali qakaush Shbanak kay nakosh banukili ma usilal li qakwa Jesus nashtiqay sa capítulo 3 versículo 17 relihu Apocalipsis inkana kanaw nakmaga kwang kakwechan shto bala ku nebaat mutsat uttustukat hokano tsakal sa shkabali ma usilal sa shkabali qamak versículo 20 rehakweli capítulo 3 nashti eretal Kinarin utyokin chitochok reli o kebal chanliqa kwa Jesus kui anita bien resh chablinkush uttishteli o kebal tin ok uttin tsekan rikin uthaanak rikin karoli yochish chingil qeliqa kwa Jesus arin nakhanak kuita kwang rikin utkui kwang liqa kwa Jesus aliqa chuam nanakhnash sajik taqanumsi chishkhuni leb ebli raila lebli balaqil na leb utli qalin kilsh balima usakhin yalaq kosh lahain laq echal rechish khuni li joshachoch narrataw chunlak akuchben salamesh utsekan ka akuchben hanaraq seraqik naqsaq kwili honalan yoqochit sekank han li kwanjik li naraq li qakwa Dios rikin li khunkhung rehe li ralalshkahol nakoshbok chish sikbal chish tebal li okebal reliqam ushkul bal saliqachuam nimlish kuyum li qakwa Jesus chi oy benink khonaqtil kharub chiab kharub bo kharub shaman kharub kutan rokik li qakwa Jesus chish tochbal li rokebal akwam shbanak kahkwit naraq shnum sinkil khunaq li chabil hona la kochben kwa aka kochben nakanaw nakaamo ko na okta sa metsewal rikin li khunkhung kuila o nakakanab chi okchi saliqam kuila o nakakelish na nashtie li versículo in haanak kwang kwikin utlain rikin haanchan hultikat kwas kwits inak li honal utli qachuam sa humpat nashik ho kanat kwas kwits in nakwit anak kwan yo katrabinkil nakliqagwa yo cha boqbal deli rokebal la kwam chokre kanap chi ok sala juam haan chuchi roy beninkil li shaqal ru hona lain haan li kwan khik li narah li qagwa Dios rikin chishkhuni leb ebri ralash khol utanak kwan koshla li hona la an khonashti li hu Apocalipsis naqlaat rochben chishkhuni leb li khokyal li kol bile yo qat chishke bashlo ali qagwa Dios chisala chol utagulak li honal naqta kutla koron manaqta ela koron chirok la kolol re li ruchichoch mako akakwi la kolol re li ruchichoch han la kyoptesium re chishkhuni li chushachok aban koshla hanaqkwan naqtat ilok chishbekh utahultika ebli honal li ashalkaw li alek uchishkhuni li karushanumsi seshkabala babal manaka koshla naqta rahoq la chol shbanaq shanumsihe honal rikin qakwa Jesus sa shpendi ruchichoch inkoshla naqinka ta qatawraq panchik suq isinkili honal chirish uch
yalpal qaq'ex sikbal nab'al chik lijonal rex num sinkil ruchb'en liqagwa Jesús jun lijonal li mokonokoru ta chixch'olobankila naqkwan liqagwa atkwaskuitz'in yo cha'boqb'al anaqkwan ajkwi abanan la'at li nakatna okre k'aru tab'anu barkwan ta sikrux panunkil maxtaqenkil liqagwa Jesús manaq xtz'eqtanankil k'oxlan chirixa'in abanan la inakatimb'oq chix sikb'al liqagwa Jesús raqlalkutan yalaq'e kwan qraylal jo'ka'an aban yalaq'e kuixat'ane kwaklin sikla kakwilal rik'in laj echal religiua di Dios chosobtesinqakwe toqsajunchik liqak'ajil